Imana yaremye ibintu byose ibiha gahunda bigenderaho ibiha umuntu ngo abiyobore imuha amabuye y'agaciro. Imana yaremye ibintu byose ibiha gahunda bigenderaho ibiha umuntu ngo abiyobore imuha amabuye y'agaciro. Naritegereje mbona muri ayo mabuye harimo amabuye meza 10 y'intaruko Abisirayeli bakambukiraho. Uwirengagije rimwe muri ayo mabuye yagwaga mu mazi Satani akamubona ubwo akamujugunyira bya bidayimoni bye nabyo bikamujugunya imuhengeri. Ayo mabuye niyo mategeko 10 y'Imana atwereka inzira ifunganye tunyuramwo tuyinyuramwo 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 tuyinyuramwo. Naritegereje mbona muri ayo mabuye harimo amabuye meza 10 y'intaruko Abisirayeli bakambukiraho. Uwirengagije rimwe muri ayo mabuye yagwaga mu mazi Satani akamubona ubwo akamujugunyira bya bidayimoni bye nabyo bikamujugunya imuhengeri. Ayo mabuye niyo mategeko 10 y'Imana atwereka inzira ifunganye tunyuramwo tuyinyuramwo 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 tuyinyuramwo. Umuntu nigeze yemera kuyoborwa n'ayo mategeko habonetse umugabo ukomeye ni Yesu Kristo we yanesheje yaranesheje Igitsemane insinzi yabo ntiyabikiboneka. Umuntu nigeze yemera kuyoborwa n'ayo mategeko habonetse umugabo ukomeye ni Yesu Kristo we yanesheje yaranesheje Igitsemane insinzi yabo ntiyabikiboneka. Naritegereje mbona muri ayo mabuye harimo amabuye meza 10 y'intaruko Abisirayeli bakambukiraho. Uwirengagije rimwe muri ayo mabuye yagwaga mu mazi Satani akamubona ubwo akamujugunyira bya bidayimoni bye nabyo bikamujugunya imuhengeri. Ayo mabuye niyo mategeko 10 y'Imana atwereka inzira ifunganye tunyuramwo tuyinyuramwo 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 tuyinyuramwo. Naritegereje mbona muri ayo mabuye harimo amabuye meza 10 y'intaruko Abisirayeli bakambukiraho. Uwirengagije rimwe muri ayo mabuye yagwaga mu mazi Satani akamubona ubwo akamujugunyira bya bidayimoni bye nabyo bikamujugunya imuhengeri. Ayo mabuye niyo mategeko 10 y'Imana atwereka inzira ifunganye tunyuramwo tuyinyuramwo tuyinyuramwo tuyinyuramwo.